Abategetsi bashinzwe ubuzima muri Guinea barakurikiranira hafi abantu 155 bashobora kuba barahuye n'umuntu byemejwe ko yanduye virusi ya Marburg yandura cyane kandi ivusha amaraso igatera n'umuriro isa na Ebola. ONU yaravuze ko ibitero bikoreshwa n'intwaro mu ntara ya Western Equatoria muri Sudani y'Epfo bigikorwa kandi ko itsinda ry'abasirikare b'amahoro ryongereye amarondo mu karere kugira ngo rifashe kuvugurura umutekano. Miliyoni z'abanyanigeriya bataye ingo zabo kubera inyeshyamba zanze gucika mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu bakomeje kugira ikibazo cy'ibyangombwa by'ibanze harimo n'ibiribwa bitewe n'ibiciro bizamuka. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatanze ubuhamya imbere y'itsinda ry'abacamanza avuga ko aho amariye kumenya ibijyanye na ruswa yafashe icyemezo cyo kuguma ku murimo we agakorana n'abandi kugira ngo bayirinde. Naho muri Algeria video yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana ishyamba ririmo gukongoka mu karere ka Tizi Ouzou aho guverinoma yemera uruhare rwayo mu rupfu rw'abantu 42 barimo abasoda 25 bari boherejwe gufasha kuzimya uwo muriro.